jong pi wat persen ban penbi ju pai ba o pi sekon ngang ong ngaru ngalak ban sekon mo o pi ong bata bibi ka it jat bendeu ka le you o larang ikran pai ba om re tang ma pi bai jat bendeu ban kot ling ba ka kam ka jam ka ba pi pidon lane ba pidon ba ka sarkar ka ba pi pat ka ba pi ang ka sarkar ka daya pi pai ba wa na ka ba jong mo mele ro pi kini na ka ba jong mo mele ro ki kini ngapen kenal o ki khot ina hang tei po mo yong ki khot ina ti po mo yong ban ple ka wei ka surat ha ji chang di ban lek na ka wei ka kam ka bangai penbet ka head minister ki snam mas long amele ngale ye kendo e kong amprin manong ya kong yenele inspect e health center po mo lai ong kadi ka issue ka belara apor election ngakwa bangin lek ban sotu ya ka jing ban ka jing duna ka ban ha ki health center po mo lai henry ka simpor pai ba she cancel Laisian, Sausian, she cancel at the last moment. Haba ka do ngong ngan ay jing tho. Nga da jing tho ban hadian tak lu tu ni por. Kila kol nga ong balak pendek ya kata si bangin lek. Lai pendek tak si la lek. Henry haswa jo kata la kol nga. Bat ling bai kong amperin menong ba break. Ngin ya please ya ketu ko we surok hang ti po muyong wan se kendai biji. Oh surok yu kata. Mo. Da dia nang tu yong kadai na kata skim. Alas siap. Nasam, ong to nganuan. Dang lalai pai ngalas ko tu kadai nak ai skim. Haga di sya ko mo mali. Hidan la ka jong ka bha nak ai skim. Kabri kata ka CMSDF. Ka CMSDF. Kadai nak kamta ban ai ka jing yarap hakisnong nak liang jong mali ka don kumba shipolak ngila ban pha ka proposal. Nak liang jong ang lada ban pha ya proposal so chief minister. Lada ban pha. Hadu mentang ampat yo ke jubat. Halo ke proposal ke banganga pa. Henry pat ba da kata ka bha da ka jo ka skim pat. Kira ai syak ta ki wei pat baki kwa ban penkil jubor ki. Teladam le MLA jubor ten ong nu pat. Mo le nu kata ri ka sarkar o baki dan sarkar ki so baki la ban le lut kat bamon pat ba. Tole Henry pat ba utip baru pat ba u up ya ka por ka biang ban ai ya ka jubah. O pat ba piong mo pi peni ya kata ka kot. O piong ki bait jat bendriu o piong ya ora takian ki babun ndai pai ba ngasukak ban penkenal ngasukak ban penkenal ndai kani keladon na po news keladon na kot kubor keladon ru ki social media pai ba o kita ki MDC kamtam naka NPP ngem de ban klat hakapor baka jela megalia ka sainya ka MOU baka sarkar Assam bandino ya kita ki jaga ya kita ki puta kibaha apa put usam jong karui kasih ke jong apa ke jong pi warnom klub bagi MLA jong ka bagi MDC jong ka NPP pat ba abrami ke jong ki tu kopor oh kita urut kau ke city barang yang ingin percaya ke sarkar henry ni kirsan ya ke sarkar haba ke dia ke lilam ya ke jaka ke bedai hapo uput usam jong ingat mana pat ba ngarangan perikot ngarangan ini kena dikasat Sensei sepet kajing pen kena kekot ke bapa Syau CM KHDC hal ini bagai ngan supaya tak kena pat ba with the undersigned we the undersigned from the National People's Party MDCs having had a parliamentary party meeting have unanimously resolved number 1 ngan pelutang bandingkong rabiang we support the MOU signed between the government of Meghalaya and the Assam regarding the border issue. Sepet pada manu-manu by sign ni. But MDC jong kemauan keketeng ber signature ke jauh kadan hang ni pada. Oh PMC samkuat yang apa di ketong jongi bandai mana baru ketong lengi ngena mailat pada. Lalu ba arden ruang namar ki ong hanapang ni si samkuat jong ba arden. Lalu barden rukwa bandi ya ke jaka ke putar juli ngin nak lihat juli ngong ngin syak ba arden on mulai pat kumta kata lagi jing appear hi piong ngin lagi si zamkot ni pat ngin kat way pat ba le sing la orang dugi mala syate ha ke jing lam jong chief minister kun rat sama kata lagi bangla kan on na jemta utaw MDC ba persamaan pen program na kata jongi kun ki MLA jama voice of the people party bagi kertang jong the voice of the people party pada ki babun ki join ke politics na mata ki babun ki jing timu ki joki ngilai ki Islam bagi power ki leno
lapin dia ke politics balai namar larung dah kipriu ki bomde bandung hapo ke politics larung dah kipriu ki bako abal kamai spa na ke politics dengan mata raw pada ke voice of the people party kawan na kanungren ke batmai barkala perkilo yaki bat ngikren ya ke jing shisha pada bat nginom tiang nginom smith pada ngikren ya ke jing shisha nagalang ke jalan do pasdanong nagalang ke jing ke voice of the people party ngong ba ni join politics nagalang ke jalan ngalakan syan do pasdan ngamuan ban kamai spa hangne hapok ke politics ngamuan ban kamai spa pada ngalong na do pasdan habang awan na politics ngalong nanum trekan kontrak ngantuk nganum trekan supply bat nganum tray business itu pada nganum tray business namar ke kamba pi bensyat angan kadi ke bakia bar ke kamba pi bensyat